pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwata kong tatang. Sa dino ti papanam lalay na nako. Iti ayan damari tricks eh. Ada kano iparamid na itatatang. Kapaalam ka ni payanak ko. Wen tatang. Awan pa'y ngamin na biro ka kapag trabahwak. Isong anusak pa'y lang ti makipurdiya kadakwada. Wan mat ka diya. Awan mat mabalinan tayo. Adan tulat tatang. Saan pa'y nga ita? Ngam amok nga adan to. Mala, sikat ti makaammo anak ko. Aywan am ti salunat mo tani narigat mo sikat ti agsakit. Ay uwan tatang. Didak pa kadanagan. Numabisin kayo. Adan na luto amakan iti kusina. Nakabaybayag kamit nga aglaba, laleng. Ay, pasensya kan amari Trixie. Nasugat nga min tiramay ko. Agawaam tani anyat orasan, no agtudo inton malam, di saanen amamagaan da kita. Ay, siya kung timakam mo, mare. Di ka madanagan. Masiguradok ang mamagaan dagiti kawasyaw. Rumbang laang, gilgilam anaimbag da kita, ha? Wen, mare, di ka di madanagan. Ala, ituloy mo tar aramidam tapno malpasan. Diyak kayat tinabuntog, nawatam. Agalas 11 mat gaya man, Trixie bakit? Pinagmerindam ka din ni Marilalin? Saan pa'y Adam lakay? Ay nawaw, apay asan pa'y kat no alas 11? Saan amabalin nga agmerienda day taalalin, aging gaasaan pa'y analpas ti ipapaaramid ko kankwana? Si kakit di mat bakit? Kasano numabisin gaya man kat matalimu daw dita. O di si kamat lang tagparikot. Kabailan na day ta, anya launay ti pagdanagam aya? Pakanambot nga minpiman tapno adda pamigsa na ngagtrabaho. Sabay ado ti impalabam ken kuana. Di bali tapurdiya at ngarud. Uy, bayadam ti panagtrabaho na. Ngam, panunutom kumamot ti salon at ti tao. Aguray ka. Apay a concern ka launay kankwana, ha? Un taamok tirigat ti may sa ababaunan. No di mo kaya timangtad iti merienda. Siya kon timangtad. Agasam ngay day ta at tinapay kan prutas. Ay nawaw, tapno adda pamigsa di tao ngagtrabaho, ha? Kasano ang makatrabaho ana sayat no mabisbisin mo? Inton saan na nga aramidan ana sayat ti trabaho na agunget ka. Kisayam day ta, di ka agsaysayang itimakan. Agsaysayang mo't nga ibagbagam dita. Kanin nga rod ni Marilalin. Itay pa ngagtab trabaho. Ngam, di mo mo't pamarindaan. Unay ka mo't piman bakit? Naimbag tamaanosan na ti makipurdiya ka na ta, oray kasta ka. Saan mat alibre ti panagtrabaho na? Mamin ano aya nga ibagakken ka abayadak mat. Aglisi ka man kit iti dalan ko bakit? Ammo Maricora, imay nilalin ijay balay iti kalman. Anya ti inaramid na iti ayan nyo, Maritrix eh. Anya kumapay, imay naklaba pinagdalus kumatlaangan Kunak man no nakaturpos day ta iti panagadal na. Short course laang tinalpas na mare. Anya? Manungay ti itad mo atangdan na, Mare. 350 lang. Iti kasya na adu ti trabaho na? Wun, iso talaga ang makatipida. No iso ti ayabak ngagtrabaho. Ne, mayat Saan ang nareklamo, Mare? Siyempre, sakla ang matimayat amang tangdan kan kuana. Kasaritak tuman no kwa? Ta umay tumot aglaba kan agdalos dito'y balay. Ibagak tulatan kan kuana inton madamdama.
Dumagasak iti ayanda, ta ited ko titangdan na. Makatipid ka no kwa, mare. Ato yan titangdan mo ang nagtrabaho iti kalman, Mare Lalen. Ha? Oh, apaya di mo awatan? Di mo kaya? Amangan numabalin anayunam ta 350, Mare. Tapakurangan payla ang tiyaw awat ko akwarta. Naglabakan nagdalusak ngamin, Mare. Di lang mabalin a 500 latan. Awatem kit din. Agyaman ka pa'y kit di tadat itod ko. Kurang mat ngamin tayaw awat mo, Mare. Ay awanan ti ado pa'y asao. Awatem mo tagdardarasak. Ayun gayam. Mapan kanto iti ayan damari kora. No kayat mo ti makipurdiya ken kwa na. Adda ka no ti iparamid na ken ka. No kayat mo Manungay tinted na atangdan mo, lalay na nakaw. 350 na ang tatang. Ay nawaw, 350 laay. Day tangarod tatang. Kurang man ang tintod ni Mari Trixie. Lukas tamit laay, di kan mapan iti ayanda. Ay, anong saka? Tawan mat nga rod amok ada duma ang mabalin ko apag trabahuan. Ngam ni, lukluk kundak mat. Sa apay la kumaata at damot ti mamirukam amayat apakipordiya amanak. Kurang ti 350 at ang dan no kasta ti trabaho. Nakunana pa'y nga rod, amapanak ka no iti ayan ni Kumari na. Ngam jakon kayat tatang. Amangan no kurang tumanon ti itod na atangdan ko. Ano samlangang tagsapol iti daduma apagtrabahuam. Tay kumahusto ti datang dan mo anak ko. Indan mo ka din titangdan ni Marilalin, Trixie, bakit? Wan, nalpasan. Kita ang mga nudublem manan nga ikan. Agrom tao. Mano, tintod mo? Sa nga ribo. Sigurado ka? Ay nawaw. Anyat panagkunam kanyak aya Adam. Ulbod. Salsalod-sudik lang, mate. Bakit? Apay aya, sensitive ka. Isula ka na yung tisang kadamag mo. Makauma. Oh, kunakmat ngamin asikat ti masalaw ko dito'y kalsada, Lalin. Madam Virginia? Wan, siyak da ito'y. Kumusta kan? Pagtrab-trabawam itangay. Makitang tangdanak laang, madam. Aglabakan, agdalos. Nukasta nga rod. Saan a permanente ti trabaho? Wan, madam. Nasayat mat nga rod nukasta. Si kanton ti pordia ak no kwa. Ha? Saan kayo nagsubli dya abroad, madam? Saanan? Isurat mo man kit di ti cellphone number mo. Tapno nala ka amawagan ka. Kwa madam, awan cellphone ko. Jakmat ngamin amo ti agusar iti cellphone. Sige, syakto lang ang timapan iti ayan yo. Saan kayo matsiguro anagakar? Wen madam, iti sigod lata pag nanaudan mi ti ayan mi ita. Mayat ti isim mo anagawid, Lalin. Adan pagtrabahwak tatang. Nukas ka, nag-apply ka na di sentro. Saan tatang? Malagipyo ka din ni Madam Virginia? Virginia? Ay, way, malagip kaon. Isaw ti pakipurpur diya masigaon. Saan ka day? Un tatang, nagawidan dito'y Pilipinas. Saan ka numatan nga agsubli ijay abroad? Kat kunana, syakto ka no titangdanan na. Ay, kit nasayaat. Ano kasta anak ko? Sigurado nga itid na ti husto at ang dan mo. No iso ti boss ko, sigurado ang makaornungak tatang. Maiparinubit kung tutoy kalapaw tayo. Agkapi-kapay, Madam Virginia. Manang, wuno ante, kunamlatan. Nairwamak mo't ngaminan iti madam.
Si kakit di matlalin. Aywan gayam. Imayak ta kayat ko nga ibaga ang mabalin mo ti agrogi nga agtrabaho kanyak inton sumaruno alawas. Ha? Nagpartak mat an na-renovate ti balayo madam. Wen tanarugyan sakbay an nagawid ak dito'y lugar tayo. Ay nawaw, nagsaya atan no kasta madam. Saanan ang masapul ang mapanak iti ayan dama ng Trixie. Noan niya ti ipapaaramid ko kan kaidi, isulat ta ti aramidam ita. Manayunan laeng ti trabaho, numalpasan ti sari-sari store ko. Agrobuata kong tatang. Nasken ama sapaak, taado ka no ti maaramid iti ayanda madam. Sige, agan anad ka anak ko. Di yu liwliwayan ti mangan tatang. Wayne, marabyan ka kanay. Sigurado asakbay pa'y arumabi ikat pawidan ako ni madam, tatang. Nasaya at tapno saan ka amarabyan unay. Di talaang mat asidag ti waiting shed ti ayanda madam, tatang. Asidag laang dayjay. No sumadot kayo dito'y balay, sumurot kayo kanyak ijay. Sana bale, maawatan to ni madam. Amok ti ugali na, tanapadas kung tinagtrabaho kas babaunan da idi. Masandutak mo ita magmag na. No kasta nga rod, dito'y kayo latan balay tatang. Ay sibugan yung kit dagiti sabong di tarwar. O, agmerienda ka pa'y lalin. Ay, nasa papay mat, madam. Umay kakit din. Narigat, ti mabisinan. Katnugal-kalpas ko lang itay anangan, madam. Awanan ti ado asaw. Umay kan, tapno adda pamigsam nga agtrabaho. Agyaman aklauna iti kinaimbag yung kanyak, madam. Wen tanagagat kamat kan amom ti aramida. Mala, agtugaw kan. Agyaman ak, madam. Ay wen gayam. Numang lukat ti sari-sari store ko. Inal daw kanton nga umay dito'y balay ta sikati agbantay. Ay, awan ti parikot iti dayta, madam. Kay kayat ko manan awan ti masayang aldaw ko. Kasanugayam ti sweldom. Inal daw ka di nga itad ko. Sikalatan ti makaam mo, madam. Noan niya ti desisyon mo, okay lang kanya. Ay nawaw, agdo alawasan asaan ngayon imay dayjay alaleng, na urnungan ti malabaan. At dan sa balya pagtrabahuan na. Anya? Nakita nga day kayan da Madam Virginia di na minsan ngal daw. Panagkunak, ijayon nga agtrabaho. Nangruna pa ita nga sari-sari store mo't gayam ni Madam. Kasano nga rodan dayta? Asino ti aglabakin agdalos dito'y balay? Ano sam nga aramido na. Anya ngay nga ron. Ang mga nudakkel piman, titod ni Madam atangdan na. No kastoy lang akanayon, tatang. Makaornongak talaga. Ay, dakkelin na ita asweldo, manakaw. Wen nga ron, tatang. Inutek ti gumatang iti semento ang mausar dito'y balay. Saanin? Agurnong kakitde iti para iti bagay. Siyempre, iparenovate ko to'y balay. Tapno mayat ton tibuya na, tatang. Gan tapno saanan ang masapul nga garamat ta iti timba no kasta matutudo. Parikot matlang no agtagtag ti bubong. No kasta ti ko na makatadakan ka na ita anak ko. Angam na kita siguraduam nga na mabati aparakin ka. Wen, tatang. At dalat tamat Ni, si kamat gaya Maritrix Anya ti aramidam dito'y balay. Umay ko lang kumasaludsudan, no apay asaan kamutin nga umay ijay balay, laleng. Eh, kinapudno na. Iti ayan da Madam Virginia ti pagtrabahuak itamare. Anya? Kastalatan? Di mon kayat tagtrabaho kanya, kalpasan ti amin? Ay, mangmangan kami met, Maritrix Saan nga umanay apagbiagan mi titangdan nga itad mo kanyak? Sapay kanayon akurang tiyaw awat mo.
Lugi ak mo, Mari. Naa, tanaturod kan asumungsungbat ita. Ibagbagak laang tipod no, Mari. Siyempre, tao kami mat. Ibirok mi mat ati pagbiyagan me. Nakaigam ka lang iti kwarta, limastugan. Pwet, rupat kwarta. Nabayag samot ten asaan anap-napan nila lin ijayan niyo, Mari Trixie. Wen nga rod, Maricora, iti ayanda tinagapwak ita. Anya? Nalastugan ita, Maricora. Nalastog nga agsasao. Dakala ang titangdan na kini Madam Virginia. Limastog matan. Ay nawaw, saan mat anasaya at tikastang og ugal yan na Mare? At dapay nakitak asiminto iti paraangan dang. No kasta, agparinuwit da iti balay da. Ha? Siguro Saan ko asinaludsod, tadyak magustuhan ti panagsasauna itay. Kunamlan asino. At dala ang pagtrab-trabahuan na, kan nakaigam lang iti kwarta, rimwarmatan ti dakas nga ugali na. Sang kaibagam iti limastog, si Trixie. Apaya? Limastog at talaga dayjay alalin, lakay. Apay ka ni? Madlaw mat iti panagsasauna. Napanak iti ayanda itay. Kat ay na talaga alimastugan. Ang mga no, ibagbagam ti kasta, ta di na kaya ti makitangdan ken ka, bakit? Sana, isula ang ngamin tinadlaw ko kabayatan ti panagsarita mi itay. Si kakit di mo't bakit? Kumkumpor mi man ang tiar-aramid ang mga istorya. Katpud numat, saan nga istorya tupo-tupo dayjay tapudno nga rod? Amo ko na itang style mo, bakit? Sigurado ak ano sakit tinakam mo. Ta saan mo na ang mauto ni Marilalin ita? Nang ron akit adan na talgad na trabaho na. Kan dakkel sapay ti sweldo na. Oho, nakaigam lang iti kwarta, limastugan. Agsarden ka man si Trixie. No nasakit tinakam mo, ta saan mo na ang mauto di tao, agtal nakalatan. Saan kat aday ta agar aramid iti istorya ti aramid. Dimanon kanyak ti agwarwaras ada magmay papanken kalalin. Anya damag, madam? Limastog ka kano, idi nakaigam ka ni ti kwarta. Day tamot ti sangkay baga ni Mari Trixie kanyak, madam. Si madutak nga minan amapan iti ayanda, takurang bet nga rutit itad na atangdan ko. Inan-anusak laang idi tawan mo't sa balya pagtrabaho. Agam di ka agpapaapikto. Agagat kakit di. Tapno rumang ay matyada ka sa sadyo kanitatang mo. No para kanyak, husto laang ti inaramid mo. Amin tayo kat agkasapulan iti kwarta. Iso mabirok talaga. Agyaman tamawa tandak, madam. Sa anak mo't asumadot, no husto laang ti itid na asweldo. No anyaman ti imarmaritis dayjay at Trixie. Di kag papaapik to. Mauman tulat ta. Nasakit laang tinakam naken ka. Gaputa saan na kan ama uto ita. Taaddan trabahom kan addan kwartam. Agyaman madam. Aramidek ti amin. Tapno mapadasan mo't ni tatang tinarang ay panagbiag. Dumteng tulat ta day talalin. Di mula ang liwliwayan ti agkararag. Tapno ikan na kati Diyos iti pigsam nga agtrabaho. Iti kasta, maragpat mo dagita nga arapaap mo para iti pamilyam. Ay, nawaw! Di ka agpaapekto iti dakas asao ti padam a tao. Itultuloy mo lat ti aggagat, tapno ti biyag mo ket agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay
tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agawid ka kadimutan. Wen, si Kangay, Uray siya. Ag-tricycle tan ang. mabalinlat tamot. Siya kung ti makamu iti plete ta. Siya ti agbayad. Ilibre ka. Ay nawaw, saanan presi, nakababain mat kang ka. Ang mga no panunutom agun gundawayak ti kinaimbag mo kanyak. Si kakit dimat. Sa anak akastaan niya. Adapay mo kwartak ditoy. Basta, ilibre ka. Ni, adan tricycle. Daytan ti pagluganan ta. Naggiddan kayo mat anagawid ken presi, Ruby, bakit? Wen lakay, iso ti masidag kanyak. Naranak ngamin iti paradaan. Nasayaat ano kasta. Makigayim ka kadagiti karo ba tayo? Amom ka de, in libre na ti pletik itay lakay. Ay nako, Ada ka di parikot, Javier? nakababain mo't ken presi, bakit? Binayadam ko malatta ti plete ma. Ipilit na mo ngamin nga ilibre na. Kan may sa, OFW mo nila kay na. Ado siguro kwartada iso akas jay. Inton sumaruno, isumot ti librem. Uray OFW nila kay na. Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta, bakit? Nakita akinasaritam ni Ruby itay presi anak ka. Ay nawaw, saan ka di pa'y laang analawag kada kayo tatang? Nalawag ti anya. Gayong kun ni Ruby tatang. Ay no, kaano pa eh? Idi na palabas abulan. Nasaya at mo't ngamin ti nakisarita na kanya. Isumot lagaya ma. Imbita ito no kasangay ti apuyo tatang. Ay babalilat tamit. Awan dakas na anak ko. Awan kaya. Matuloy ka ngagpasentro ita, no saan pa eh? Matuloyak tatang. Mapan ko alaan ti kwarta nga impawit nila kay ko. Anya nga oras. Ada ka di aramiden nyo tatang. Mapanak kumapay ejetalon. O sige, aramiden nyo pa'y dagiti rumbang nga aramiden nyo tatang. Agpasentrong aktulaangan inton malam. Agpakada kamin, Mari Presi. Ay, mabiit lang Mari Ruby. At dapay cake inton madamdam ha. Ay nawaw, kaya't kukumaday ta, ngam nabsugak mo ngaminan, Mare. Uray ti anak ko. Alaam nga rodan ti Shanghai kan pansit nga insupot ko. Ah? Ay nawaw, saanan, Mare? Nakaraman kami magkidi, ah? Nakita ka ba si tikinan mo itay, Mare? Ay kwa, Mare. Unday tak ngamin. Ha? Alaam latan ti makan nga insupot ko. Noon diet ka, di itid mo kinlakay mo. Una yun, ipilit na pailaang ngamin timang tut. Urayin naklabi ita irwar ko, Mare. Nakasagana mo't kit ginday jay. Okay. Di ka pumampanaw, ha? Urayam di take out mo. Nagapuan ti Shanghai ken pansit, bakit? Nay. Di mo kutkutsin day ta, Javier. Ay nako, apay asaan? Di mo kang kananday ta, tanarigat ti agsakit. Nangalami ti dayto aya. Inted ni Presi kanyak. Matlagayam ket. Apay di mo kayat akanag. Wen ata ang mga nunarugit day ta. Narigat ti agsakitan niya. Sandamot siguro amang ted iti narugit amakan, bakit? May mayatlat ta ti makasigurado. Anya ti panagkitam kini presi agayem mo aya. Dugyot? Kaslakas jayan ah. Ay nawaw. Pagkunam mo tatugyot ni presi. Adun to pa iti bisita da itay. Sayang da ito may bilang lang. Adda kang kaano kayat mo akanan. Ngam no agsakit ka, makamuka matan. At tuyon ti sinigang agat-gatang Ruby nakaw.
Agyaman aklaunay, nanalisa. Ay gayam. Nakita ka birthday kayo iti ayan da presi agayom ko. Wun, mat. Napan kami kanta tayo dulpaw. San asim makitityan nyo, nana? Nakita ngamin nga aduunay tikinan nyo. Saan, mat? Apay ana sa ludsod mo. Wen takas la narugit mo't timakan nga impasango da kada tayo. Ay nawaw, pag kunaamot anarugit ti makan. Makasigurado ak anadalos ti impasango da presay. Nakita yung nga rod, idiinloto da. Wen, da kami tinagluto itikinan tayo. Anya? Pudno ti ibagbagak na kaw. Saan mo't adugyot da presay? Tapno panunutom anarugit ti makan nga impasango da kada tayaw. Ikanak pa'y man iti sangagasot lakay. Awan ti nga gasot ko. Saan kami pa nagsweldo? Ti impadulin ko akwarta king gangay. Ay nawaw, idi pa'y napalabas alawas ana ibus dayjay. Pangusaram iti kwarta ya. Pagplitik, adalamapan ko alaan iti ayan dananang kentatang. Awanan ti kwarta. Magmagnakan Adayumot iti ayan dananang kentatang. Mabanugak lakit din o magmagnaak. O tangang pala ang tipletem ano ipautang da. Sa anak amakin inangaw kang ka Uray labusan na kita. Awan ti makita makwarta kanyak. Kasano nga rudan dayta? Ikat ipuspuno pala ang awan pagpletem. Mapanak man iti ayan ni Mari Presi. Umutang akpay laang kenkwana. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Tabinulan nga mangipaw iti OFW nga asawa na. Awan mo't babain mo nga agpatulong iti tao, pirpirdyam. Mari Presi! Maray! Adda ka kaday! Adda ak dito'y mare, mabit lang. Adda ko maibagak kang ka, Maray. Anya ti baga, Mari Ruby. Amangan kunak no adda pa'y ti sangagasot mo dita, Maray. Sa nga gasot? Wen Maray, pagplitik kumapay, buo mo nga minti kwartamay. Awan barya, Maray. Narigat mo ti ag-commute no awan ti barya, tadida kayat nga awatan ti buo nga bayad. Sa nga gasot lang, Mare. Wen Maray, Sige, ikan ka iti sa nga gasot, Mare. Uray di mon bayadan. Anya ti maimbaga na jay arubikin ka anak ko. Agbulbulod iti kwarta, tatang. Kwarta? Wan, pagpliti na kano, taawan baryada. Buo ti kwartada. Awan ti bariyada, ano? Ni tatang talaga. Ay, mano ti binulod na kagagay. Sa nga gasot, tatang. Ngem imbagak nga uray di nan bayadan. Ay, no. Apagay. Kayong kumot ni Ruby, tatang. Kan sa nga gasot laang mat dayjay. Asus, ang mga numairwam. Saan mat siguro, tatang? Tulungak ni Ruby, tanudumteng tumat ti aldaw ada tayo ti ang kasapulan. Kat addamat tumulong kada tayo. Saan ka kadi arumwar, Mari Ruby? saan Maray? Awan mo't papanak ita. Apay ko ma. Mabalin nga ibatik ti bayad ti parcel ko kan ka, Mare. Ay wen Maray, ibatim laang. Agyaman ako na, Mare. Talo a parcel ti mai-deliver ita nga aldaw. Si kapay laang man ti makaamo amang receive, taawan ti mabati di tabalay. Rumwar kami amin. Ay nawaw, awan ti parikot dita Maray. Agyaman ako na ya. Sa dino ti papanan nyo aya Maray. Ag-beach kami, Mare. Ilibre ka no ti kasinsin ko. Okay. O sige, Mare, agpakada ako na. Ibagak tulat ta iti delivery rider. Adito'y balayo ti pangituludan na iti parcel ko. Aga sumanday ta a parcel, Ruby, bakit? Agsaludsod ka pa'y ngamin asak bay nga agsao kalakay. Kaano pa'y anagurderak iti online? Asino nga rute akin kukuha kadagita? Ni Presi akaruba tayo. Anya? Kita am tinagan kan address. Parcel na amin dayta. Impareceive na lang kanyak tawan ti tao di tabalayda. Unak lakit din no parcel mo matanda kita. Mas daawak nga rod no anya tilinaon da kita asupot lakay. Nagadu nga orderan day di apresi. Di bali at akwartada mo tigas gastusan na. Agin babak ng gidia. Nilakay na ti agtrab-trabaho. Ay nawaw, awan ti bibiyang mo bakit? Anyat amom,
Amang ano para iti anak na dagita in order na. Da kayong magayam, Tata Ed. Ay, word. Imbaundak ni prese. Alaag ka no ti parcel na. Isuday ta ada iti asidag tiri daw, Tata. Kukuha na to talo. Wen, Tata. Sukli na ta na iparabaw. Alaan nyo laang. Ay na, ay. Agyaman na klaunay na kong. Awan anyaman na, Tata. Anya tilinaon dagita asupot aya. Ay, diyak ka mo. Saan namot nga imbaga kanyak? Timbaga na lang kat umay ko alaad. Sapay nagngingi na ti parcel na, Tata. Sana ka sigurado nga amangan no gamit iti kusina dagitoy. Uno saan kat para iti apok. Mahilig nga minday jay nga agorder iti online. Tanalaklaka ka no. Agin babak nang mo day apresi. Apay di presay. Wan ata impareceive na ti parcel na kanyak. Kat ay na, nagngingi na. Tinapatag kat binayadan na. Wan mo kidi anana. Awanan bibiyang tayo dita. Saan mo't ada tayo timang pakpakan ka na kwada. Wan angam kaasim nila kay na. Saysayangan na laang ti kwartada. Nakita am no anya tilinaon ti parcel nga in-receive mo. Saan mo kidi nana? No kasta nga raw di kan sumanao. Anyat amom ngay, ang mga no para iti anak na ti in-order na. Para iti anak na, wano, para iti... Anya ti pagsarsaritaan nyo, Nana Lisa, Mari Ruby, saksamot ti topic yun. Ay, kwa, presay. Pakada ako nana, da kayo matanti makaamong agsarita. Nangag ko asyak ti pagsarsaritaan nyo kan Ruby itay, Nana. Wan, ngamawan mo ti inbalbalikas ko adakas may papankan ka. No kasta nga rod, anya nga itis istoryaan da dya Ruby itay. Nangag ko tinagan ko kat. Ay kwa, dyak kaya ti mairaman. Ni Ruby latan ti saludsudem nakaw. Sigurado nga aglibak day dya, Nana. Marites matgayam day dya babae. Ay, da kayo latan tagsarita. Di na nga rod ibaga kanyak. Pangaasi yung ate ibagayo ti pudno. Tapno amok mat nana. Diyak laim pagarup nga istoryaan nakmat gayaman. Kinapudno na. Nagadaw ti negatibo nga ibagbaga na kontrakan ka. Kas kumaitimakan idi birthday ti anak mo. Agraman dagiti parcel mo. Kundad dumapay. Pagbalingan dakmat gaya man adakas. Di na panunutan asyak ti as-asit ganan no adda kasapulan na. Ay, jak amo iti dayjay arube. Di na matmatepulan ting iwat na. No kasangsangok nakasingsingpat. Ngam no nakatalikodak, is-istoryaan nakmat gaya man. Uray na singpat ka no marites ti gayam mo. Istoryaan na kalata. Kaslasaan kayo matanga agsarsarita ken Ruby. Saanan ta saan kami nga agayim tatang? Anya? Day tatipod no tatang. Ada ka din nagapaan nyo? Diyak laim pagarup amarites matgayam day di agayim ko tatang. Nene. Di ka maawatan anak ko. Kasano kat biyang kumati marmarites na. Nakigayim laang samot day di arubi. Tapno adda imarites na. Adamot nga ro limlimod na akinatangsit ano kasta. Ay, demonyo day di babae. Ay na, marurudak lang unay kan kwa. No sa anak laang anak kapag tepel iti day dingal daw. Amangan no na ipungot kun day di babae. Sikaman pa iti mangisubli iti pala ni Tata Ed. Ruby, bakit? Naa, apay asyak pay la ang tiibaon mo. Wan tawan mo tar aramidam. Saan ka busy? Man ano nga min ayano si katimapan. Asidigla ang matibalayda. Ay naw, para mangisubli lang. Nagado asom. Wan tadyak kayat makita ti panagruprupa day di apresi. Si kalangarudan tinangimaritis iti gayem mo. Si kapay lang ti kumurugura dita. Si kamutan ati makamu amang isubli. Nalakalaang mo dayta. Nunapan ka itay, dinalpas kuman. Impulong yu ka di amin kinipresi, Nana Lisa? Imbagak laang tipudlukan kwa na. Unay kayo matan, Nana. Sinong batak ti saludsud na,
Tamakonsensya akmat nga main. Kaya't yun samat nga aga pa kami. Apay asyak nga iti pabasulam. Una, tanagpudno kayo kang kuana. Gapo tabidot ti kasjay nga aramidam iti gayem mo. Inistoryak laang mo't. Ti kakasjay abanag, kat saanan amasapul nga istorya, Rube. Ay nawaw. Kasla perperjem nga binti gayem mo, kat isumat gayam ti pagpatpatulungam no maibusan kayaw. Inistorya na day takada kayo, nana. Wen, nagasat ka no adda gayem mo akas ka ni Prese. Iso nga irespetum kuma. No adda nakitam abidut na, iso ti pangibagaam, saan kat nga iti sabali a tao. Nagpasentro ka magaya, Mari Prise. At dalanapan ko ginatang. Apay ka di. Agidantan nga gawid. Ilibre ka mo't. Saanan? Kabailak mo't abayadan ti plite. Ha? No imasidag ka manen kanyak, tapno adda imarites mo. Pangaasim ta isardeng mo daytan. Kaya't kulaang mo't ti bumawi kang ka. Uray saanan? Uray awan gayem ko, nukasken ka amarites mo't laang. Ay nawaw! Addaman wano awan ti kasapulam, rumbang nalaang nga agbalin ka anasayaat kan napudno agayam. Iti kasta, saan amapukaw ti panagtalak kan panangipatagdakan ka kasgayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak iti ayan ni bakla ita aryong lakay. Ay, nawaw. Di ba't imbagakin ka tulungan na kagsibog iti mula tayo? Ano sampay laang tagsibog asiksika? Napatagtilakad ko ita. Ay, taramidum iti Anya kumapay ngay. Agpili ak itigaw na para iti apukot ha. Ay, wait. Kaano ti coronation da? Inton Martes, iso nga itapay lang kat agpili akon iti isuot ti apukot ha. Masapul nga isaw ti kapipintasan inton madanon dayjay Arabay. At damit klase tapo ko ta. Kasano may padas na tigawn ngay? Kabisadok ti size ti apukot ha lakay. Sige. Pilyam tigawn asan unay anangina ti abang na. Hey, nalakalaang akasarsarita ni baklaan niya. Mabali na tawaran dagiti gaon nga ipapaabang na. Numalpas tilakad baw. Sumurot kantaw ni Jagardeng tatulungan na kiti trabaho. Naimbag ngal daw yo, nananelya. Adda puto alako. Gumatang kayo man. Mano ti maysa, 5 pesos laang, nana. mangi-reserve ka nga rod iti 10 a pirasaw. Dagasakto inton madamdama. Mapanak pa'y iti ayan ni bakla. Anya ti aramiden nyo ijay, nana? Ay, agpili ak iti gaon para iti apaw. Amumay, contestant ni Cheryl iti beauty pageant dito'y barangay tayaw. Aywan, inton Martisan ti coronation night da. Wan, masapul nga isaganaak. Iti kasta kat mga bakti apo kaw. Mala, agpatuloy akaw. I-reserve mo ti 10 aputo para kanyak, bilain. Okay, nana. Di uliplipatan adagasan Adda akman
Kunan, Mari Belen. Anya ti masapul mo, Marimelo day. Agpatulong ako makan ka, Mare. Ay nawaw, agpatulong ka ko na, Mare. Uwan ko ma, sa anak ngamin ang makapili. Itian niya. Kita amday to, Mare. Tulungan na nga agpili, no anya agaw ti maibagay iti anak kong. Ni, nagpipintas mo dagita agaw, Mare. Dayta nga rod, Mare. Nagpipintas, iso sa anak ang makapili. Panagkunak, kat daytoy agaw, ti maibagay kini Anale, Mare. Agpada kayo kanlakay ko, Mare. Daytamot lang ti pinili na. Daytan ti iavil mo, Mare. Sigurado ang maibagay launay kan kuha na ti kasta kulay. Okay, Mare. Daytoy nga ruden ti abanga. Agpalas kan ariyong lakay. Apay ka day. Nalipatam ka day nga itati coronation night. Ha? Ay, Wayne. Mapantayaw, tapno mabuya tayo ti apu ko ta. Diyan nga oras nga agrugiti program. Alas 6 ka na. Eh, no. Nasa papay magayang ba kay? Nasa papay ngam agsaga na kalatan. Amukan aryaw, nakabumbuntog ka nga kutkutikan. Excited ka launay, mas. Ay kato na, excited ang mga bakti apo ko ta. Dipindilat ta. Ay, no para kanya. Ti apo ko ta ti kapipintasan ka na kwadalakay. Saan ang mailibak dayta? Gimatak iti popcorn akanan ta, Mare Melody. Mare, mangmangagnak ka day. Ay nawaw, nagsubli ka mat gaya man, Mare Belen. Gimatangak laang iti popcorn, Mare. Kasla na unag ti pampanunutom mo. Ay, ang nervyusak nga rod, Mare. Anya ko na. Ag nervyusak para iti anak ko, Mare. Ag nervyos ka kat saan mo't asikat ti makikuntis, Mare. Kasanono saan ang mga bakti anak ko, Mare. Mga bakman kan saan. Tinapatag kat inaramid na ti kabanglan na. Kan napadasan na, Mare. Ngamno siya amangkit kita. Adanam nama ang mga bakti anak mo, Mare. Adalaban ni Anale. Ngatan. Wen, Mare. Nalaing kan napintas mo ni Anale. Bagay na ti agbalin a beauty queen. Maasarak mo't ka nagijay at judges. Apay ba day? Una, taapay aday jay nga analipay lang tinangabak. Ha? Napintas ay aday jay. Napintas mait ba kay? Nalaing pa ya. Oo, adayo anapimpintas kan nalalaing ti apo ko ta aryong. Ulay kan ba kay? Irespeto tayo, ti desisyon ti judges. Oo, duling sa mo dagijay. Yeah. Di damaw ti agpilay. Dita ti jacket king ka ba kay? Di mo maaklon no maabak ti apom. Una, tain sa ganaan mi daytoy a pageant lakay. Sa ita, dayjay nga analay tinangabak. Oo, sa urmot ah. First runner up matyapo ko ta. Arig na nangabak bitlan. Una, ngam saan nga isaw ti mangisuot iti dayjay a korona. Maturog ka kay den. Puyat kun bannog mula dayta. Anya tigatangan nyo, Nana Nelia. Sa anak agumatang belain. Ay nawaw. No saan kayo agumatang? Anya nga ruti gagarayo, Nana. At dala kayat ko asaludsodan kan ka. Ibagayo, no anya. Asinaw tinapimpintas. Tiapo kuno dayjay nga analay. Ah? No para kan ka. Asinaw tinapimpintas ka dakwada. Agpada damot anapintas, Nana. May salaang atipilyum. Awan ti pilyak, Nana. Kas na kunak itayan. Agpada daan na pintas. Saan ang mabalin nga ikumparayo? Ta saan mo't nga agpada ti kinapintas da? Oo, napimpintas latamot ati apo. Anya? Iso amas daawak launay. No apay aday jay nga analay tinangabak. Ha? Duling dagijay at judges. Ti kayat mo ka di asawon. Nalalaing ka ngam dagiti judges, Nana? Di da mo ngamin amaw tiyag pilay. Apay akong conformity ipupos mo si kanila. Apay manan. Impos mo may tiladawan ni Anal kintapo ko ta. Una,
Tapno makita tano asino tinapimpintas kada kwada adwa. Nawa, masapul ka ding aramidem ti kasta. Duling, dagiti judges ko nang paitipos mo. Di mo man ngamin pakibibyangan dagiti ipupus ko si Karyaw. Ar-aramidak da ito'y para iti apo ko ta. No saan ati aputa tinangaba? Aklunin tayo. Saan met ngamin akanayon kit iso ti mangaba? Ay basta, ilaban ko ti apo ta. Diyak amuking ka, nilya. Impos na pa ilang tirupa ni Anali. Nakitak dayjay Mare. Ay, marurudak man iti dayja. Bakit, Mare? Nagturod nga rod. Inayon na pa'y dagiti judges. Duling da kano. Agar aramid dayja anana nilya. Ag-commentak ko ma. Ngam naka-off comment mat Mare. Nagadupay mat nga rod ti impos na. Naimbag kumaano di na inraman ti anak ko. Di na maaklaw nga inabak ti anak mo ti apo ko na Mare. Saan anasaya at tikas di nga ipakpakita na, Mare? Kasarita Mare. Ibagam ano ada parikot na kat dagiti masaknan ti pangibagaan na. Di na iraman ti anak mo. Tanya ti amo jay ubingay. Diyak magustuhan tikas di nga ipopos yun, Nananelya. Apay, nakitam kaday anapimpintas ti apok ngam ti anak mo, ah? Ay nawaw, apay akasta kayo aya. Awan dakas ngar aramidan ti anak ko kada kayo, Nana. Saan adi serbeng ti anak mo ang mga ba? Di kay agsao akasta. Amok nga inaramid ti anak ko ti kabailan na, iso ana nga ba? Ado mati sakripisyo na para iti dayja a pageant, Nana. Arayan niya pa iti bagbagham. Napimpintas latta ti apok ngam ti anak mo. No adda reklamo yu iti resulta ti kompetisyon. Kasarita yu dagiti masaknan. Saan ada kami nga agi natiguraan nyo. Ta saan mat ada kami ti nagdesisyon. Kita ang ngamin tiladawan da. Ada yumot anapimpintas ni Cheryl nga apok. Makita mag. No kasta ti kunayo, saan ko akontraan. Ti kanyak laang, kat ikatin nyo tiladawan ti anak ko iti dayjay apos nyo. Nagtangkin met ngamin ti ulom nilya. Apay aya, kat Facebook ko mo dayjay. Apay nga isuda ti masuraw. Win tainraman mo met nga rod ti anak ti sa balay. Di mo ka di maawatan dayta. Masapol nga i-post ko, tapno makita dagiti tattao apod naw ti ibagbagat. Amas deserving ti apota. Nawa, di ka mabutang. Anya ti pagbut ngay. Di ka mabutang ama idimandaya. Oray anya pa iti bagbagayaw. Saan ko nga i-delete dahil a-post aryaw. Makamu ka. Aging tuturid ka ba na kunakong? Kunakman no kinasaritam ni Nana Nelia, Mari Melody. Idi pa'y napalabas ng aldaw, Mare. Ay nawaw, nakasaritam magayam. Apay adi na pala indilit tipos na ngay. Jakman amuken ko na, Mare. Nagturod mo't amang ipos iti kasjay. Natangsit mo't ngamin nga agsasao, Mare. Ay, una yun. Bakbakutan akasta ti ugali na. Mas daawak nga rod, Mare. Imbis nga agbalin a modelo iti apo ko na, saan? Taisupay ki di ti agar aramid iti pag-aapaan nyo. Iso ti numero 1 nga agrekreklamo iti resulta ti pageant. Kasaritak tuman ni Kagawad Fortune may papan iti dayto abanag. Aywon, nasaysaya at pay Mare. No saan ang maala iti nasaya at asaritaan, agpatulong kalaangan kadagiti masaknan. Agpatulong akman kada kayo, Kagawad. Anya ti may tulong ko. Kastoy ngamin, Kagawad. Adda agrek-reklamo iti resulta ti pageant. Ay nawa, asino man? Ni Nana Nelia, saan ka no a-deserving ti anak ko? Anya, no iso ti pinili dagiti judges. Kahit asawan day ta deserving ti anak mo. Adto'y ti post na, Kagawad. Duling kanupay dagiti judges. Kinasarita, ngam isumot tinatangsit. Naglukon day ja bakit? Imbes ngagbalin ana saya at a modelo iti apona, isupay kiti ti numero 1 a reklamadora. Sa anak ko mga agpulong kada kayo. Ngam ado mo ngamin ti post na. Agraman ti anak ko kat inraman na.
Agsasarita tayong tuno sumangpet ni Kapitan. Saan ama iparbang ti kastangar aramiden na? Agyaman ako na, kagawad. Apay ngamin, adiyo idilit ti pusyo, Nana Nelia. Ay nawaw, apay ko mga idilit ka. Wen ta saan anasaya at tikas di amapan nyo ipupost. Saan kayo nga ubing, Nana? Amuyo ko mati umnong aramiden nyo. Oh, kasjenan. Iti anyaga po pa'y lang nga idilit ka. Naipos ko nga rudan. Ay, awan makangag kayo kan kapitan numalpas ti seminar na. Anya, Nakasarita ni Mari Melode kan kagawad Fortune, Nana. Agsasarita kayo kano numalpas ti seminar ni kapitan. anya. Nagpabarangay mo gayam da dyan meloday. Isugayam nga indilit mo, tipos mo. Kung ano na turid ka, agin tuturid ka lang gayam. Na, tay soda pa'y lang ti kampiam. Kanya tinamnamaan, kanunungan ka. Kampiyan ka nga oray si katayan ti bigtot. Di ka masyan iti apumaya. Awan mo ti reklamo ti apo ko ta. Okay lang kinkwa nga oray first runner up line. Ay, saan nga okay kanyak ti kasjay? Diyak laki di maaklaw na first runner up lang ti apo ko ta. Data ti isurom, iti apom. Awan ano kasta ti kapanunutan. Imbes asuruam ni Cheryl, iti nasayaat. Si Kakid, ti adu ti reklamo na. Kano asumangpet ni Kapitan Kagawad? Intun Lunes pa'y, Nana. Inreklamo na kanungamin ka, dadya ang meloday. Gaputa saan ama iparbang ti kasya nga ipupusyo, Nana. Indilit kumatan Kagawad. Oray indilit mo, nalpasan nga imbabain mo ti ubing. Anya, Di kay ngamin agbalin adarasodos, Nana. ay sayang mo't ngamin ti kinapintas ti apaw. Dagiti judges ti nagdesisyon. Iso nga irespeto tayo latta ko ma. Nalaing kinapintas mo't laeng tinangabak, Nana. Ayun na yan. Iti kasta nga edad yaw. Agbalin kayo kumaana saya at amodelo iti apuyo ken iti sabali a tao, Nana. Matuloy ka diti pa nagsasarita yu ita, Mare. Wan mare, ay isupay kit di apakataktakak. Ay won, indilit ni Nana Nelia tipos na, Mare. Mabuting lakit di dayjay mare. Nakaturturod ka mo idi. Agin tuturod siguro mare. Indilit na, idinaamuan na ti plano, Mare. Uray indilit na, agsasarita kami latta mare. Ay won ituloy mo latan ti mangireklamo ken kuana, tapno saan nga agruam. Bakbaketan akas jeti galad na. Ay nawaw. Anya timbagadakin ka ngay. Ay, nagado ti sermon dalakay. Imbagak mo't nga indilit ko ti impost ko. Anya nga ita. Ay, nakababain. Pinagtitinulungan dak ijay barangay hul itay. Simungbat ka kumaa. Kasanaw kat adamo ni Kapitan. Kunak man no naturid ka. Agin tuturid ka lang gayam amang ipopos itikas dyan. Ay pangaasiman aryong. Nakangagak lang arudan ijay barangay hul. Nayunang manan. Magnakmam day ta. Sakbay nga agpos ka. Panunutom ti epekto na itipada matao. Indilit ko nga rudan. Ora indilit mo no ado ti nakabasa. Nakababain. Tas ikaabak-bakitan pa ilaan tagreklamo. San tupeng agreklamo dya ubeng? Ay, dayta ka tijak kayat kan kalakay. Inton sumarunaw. Think before you click. Sa nakastapos ka dagiti bambanag awan kay sa iskanda. Kadagiti bambanag apang rugyan laang ti apa. Nawatam! Ay nawaw! No saan man anapasamak ti kayat tayo, saan tayo kumang agbalin anatangsit. Agbalin tayo kit di kuma anasaya at amodelo para itipada tayo at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.